Nauna Shelly Saudani depuis Conakry. Mais lando si donc jam mais salmina. Voilà la famille. Partagez le live. Abonnez-vous, mettez le cœur. Lando si donc jam, merci Mohamed Lamarana Rabiat Balde, merci, bonjour. Si da mari goddo kander ngurdam ma wondo ma toñude wondo ma wadde toxicité neddo haray on don no duwa yaltude nder ngurdam mada. Si tawi tun neddo ko wonma toñirde kon wona faljere barko ko immina hara hiɗa landa nde yaltinta on bane adama ɗon e nder gurdam maɗa. Si wona ɗum haray wona kanko tungon ma toñude bal ko an e makko woni gollude gollal ngal. Fillito yewtere nde, merci Mamadou Sarafou Ibrahim Bangoura, salamu aleykum rahmatullah barakatuh, Edo Diallo. Mi fillito yewtere nde, siɗa mari goɗɗo ka nder gurdam ma wonɗo toñudem hala wala accude toñugol mo na toñande wotere hara kanko himo jokkitu himo tooña haray on ɗon no foddi e yaltugol e nder gurdam maɗa. Wona non kanko accata toñugol mo, ko an accinta tooñe ɗe. Si wona ɗum haray ka haqiqa a yahata daroyɗa yawmal qiyama inna Allah miɗa tooña no yaratano ko an e makko golli gollal ngal, haray ko a complice makko nder jiibugol ma haqqeji ɗi. Merci Hamidou Lion, merci beaucoup. Tiɗa wuuri e gurda sattuɗa, c'est vrai, andu tun o tristesse, o colère, o haɗande, o tampere, o sonja mo wonɗa wuurde mum koko ɓenta ɗo souffrance émotionnelle, c'est-à-dire sonja so ande hino waywa sonja ɓandu yanko, souffrance physique. Ko ɓuri hewde kon ko souffrance émotionnelle jibinta souffrance physique. Roi de Miyauta on toujours la spiritualité. C'est-à-dire la spiritualité, c'est le retour vers ton âme, vers l'invisible. Ko ɓuri hewde kon koko sutaka kon jogiti ko sutako. Kala ko yiɗa no feeñi, no meme, no ndaro, no yi'o kaka yi'ota ko to yalti. Ayi ko jemma on atta tagede ñalorma on. Ko jemma on e niɓɓitude ko kanko jibini ngundayi. C'est comme ça la vie. Ko majjere jibini gandal, ko ɗum gando wi'aɗo ko gando hara mo rewali e majjere ko photocopie. Gando tigiri o waɗa e faljereji, o waɗa ellaji, ko ɗin faljereji makko e ɗin ellaji makko ɗin erreur ji ko e nder ɗin ɗon andugol ngo yaltata. Ko honɗum waɗi si diplôme men ɓe woɓɓe maɓɓe, doctorat men ɓe woɓɓe maɓɓe en sikka yiɓe andi goɗɗum, mais si tawi a confronti ɓe réalité, mana sa fewtiniɓe hara na haala kan a fewtiniɓe e golle ɗen, a taway ka haqiqa ko ɓe woni yewtude kon e ko ɓe woni kon na goto. Fi honɗum ɓe jaɓali rewgol e majjere, ɓe jaɓali rewgol e l'ignorance wongol ɓe anda, ɓe jaɓali rewgol e nder lowre. Donc nde wonno woti jaɓali rewgol e lowre mi anda, o wawata heɓude lowre miɗa andi. Ko ɗum waɗi ka men ganduduɓe ɓen ɓurɓe ɓen tentini jogiiɓe jaawu e teddungal e laamu ko copie wiyete, ko copie ji.
kopi non naɓatama hay nokku kopi naɓatama hay nokku si japono ɓe moƴƴini Samsung ayimmi keɗo a yehi Taiwan machine a yehi a kopi yimo addi en réalité anduɗo Samsung on si o ƴetti o tawa puissance et capacité on na goto moƴƴinɓe Apple iPhone ɓe ɓen si ɓe tappi original on ɓe yaltini an a yehi a waɗi copie on a tawa golle ɗen e dole ɗen na goto tuma ɗi hewti ka tere hu anduɗo si an a ekkitike auto e ordinateur ma e tableau an e yawɗo ka tere ekkiti auto duuɓi ɗiɗi duuɓi tati no wondi e métre ji wallahi si on joɗɗina si o ka haalugol haray ko an ƴettete par ce que mo naniɗa haala fi code de route mo naniɗa haala fi auto taway no yaade mais si tawi tun on ƴawnama e nder maggal wallahi andoto ko hombo e moɗon rewi e majjere nde oɗa yahu ka tere an wonɗa anduɗo a anda par ce que haray fuu so anda e auto haray fuu so anda e auto wangal kangal tigiri fuu so anda e maggal. Merci Kadiatou Diallo. Donc haray wi si tawi tun hiɗa mari neɗɗo ka nder gurdam ma mo ala accude toñugol ma haray on ɗon no foddi e yaltinede e gurdam maɗa si wona ɗum wona kanko tun woni ma toñude ko kanko e hombo woni ma toñude voilà sike ko won toñude won timmaki haray noon a moƴƴata yeeso yimɓe ɓen fi hiɗa kaninde goɗɗo an a moƴƴata yeeso yimɓe ɓen sabu hiɗa bonnude inde goɗɗo c'est très simple yewtere mawnude fi goɗɗo kañum hino toñudema an hiɗa jaɓi ɗen ɗon tooñe a wonata dow aade moƴƴo ɓay hiɗa sifanade yimɓe ɓen ko wonima wadde ko ko fi honɗum ko an wona waɗede wona nawna sirde ko fi honɗum ko an wona waɗede wona kumba na simiti c'est très important c'est-à-dire a pentirta goɗɗo pentir soɓe a laaɓa ko an pentirma ko an ukkata juuɗe ɗen e soɓe on pentiram ko ettiɗa o wiccete a yi pentirejo no pentira suudu o iwa ɗon himo laaɓi no ko pentiri suudu ndun kon si o yalti a tawa ɗum no ka coñci makko fillito yewtere nde you never look good trying to make someone else look bad. You never look good trying to make someone else look bad. Moƴƴintama bonnugol inde goɗɗo go ko ɗum waɗi ndaaru si goɗɗo no sabotude goɗɗo si goɗɗo no etade bonnugol inde goɗɗo sa gayni ndaaru émotion aray ɗo e ma na dow émotion weltare d'accord wona émotion wona so ande weltinayde ma si a gayni an tigi a taway quelque chose no cloche pas a taway ko émotion ko so ande désagréable a tawi no manque yona goɗɗum no manque hiɗa hersi seeɗa hiɗa ɓitti ndaaru yeeso ma ngol sa gayni bonnude inde goɗɗo ko parce que a bonni inde ma nde nga famade parce que jomiraɗo hakkilo no andi konko wonɗa sifade ɗon ko a rondi ko hombo no ronduma ko an rondani hoore ma ko bane adama mo miijitanta ko hoore mum tun ñaawata gayiɗa wona ñaawa
o sonjima wala gonga on don a fonto to kawone mais sa yewti jomiraado hakkil be yeje tun hore mabbe den be na munyo baba munyo nen be alama wiide munyo ya munyo de be wiete woni munyo bayda wawi rondade daru sa gayni bonnude inde goddo woni a wullu woni a jallu mais après a taway tite sam plus mal encore. Donc si damari god mo ala accude toñugol ma e nder gurdam ma wota lando ko honno jewdudo non wota naatu e landagol min e o ko sabu hundum won hakkunde am. Merci Oumou Diallo, merci Mamadou Sa. Non, ça c'est une grave erreur, c'est une grave erreur. Atto arde ka hore leydi do hida woda en tant que âme, c'est qu'on appelle la spiritualité. Atto a arde do yimbe be yiye be jonne inde be inna ko e ngol leñol jeyada harida woda. Tu existes, tu existes en tant que esprit, ce qu'on appelle spirituel. Hida woda no sha iwi do kadi ko wieten ko mayde andu hida woda. Nde nyande ala musidɗo ala nene goɗɗo ala weldiɗo ala enɗa ala fus ko marɗa nde nyande ko hoorema yo Allah taguɗo ma, ko marɗa nde nyande ko hoorema amma on e taguɗo amma on ke Allah subhanahu wa ta'ala. ko ɗum waɗi jokkowo yimɓe naata yiite ta landuɗo wota lando jokkowo yimɓe ɓen si o naata yiite ko ɗum naatamo yiite yimɓe ɓen faalaka gonga, yimɓe ɓen faalaka ko Allah faalaka, yimɓe ɓen faalaka sona ko welata ɓe ko. Donc jokkugol bane adama ko naatugo yiite. Wondo wo wonɗo si tawi himo e gurdam maɗa hande wala accude toñugol mo haray o fodda e wongol e gurdam maɗa point ba. Min nano yafino bimbi ɗo waynodira e makko, mais andu déjà point de départ o doit ka natude ka gurdama ɗum ɗo bete wallitotama angal wullitagol, parce que à partir de là conscience ma on fini bana adama si fini pinal éveil spirituel o yirtita ta ko e ɗoyno. Merci Mamadou Diallo Riba, merci depuis l'abbé Joe Bailo, merci. C'est très simple que ça. C'est-à-dire si tawi toñeɗen ala accude ko suɓande no wawa wonde neɗɗon ko fasiki ko ɗum enta pervers narcissique, no wawa wonde neɗɗon ko munafiki ƴetto basque, no wawa wonde neɗɗon ko kuffar. Mais si tawi an yiɗa ka étiquette ji ko enɗa ko moodi ko ɓengu ko musiɗɗo siɗa ton, ça c'est l'ego, hara yalti ka spirituel. sa ari ka ego sikke ala ko a wugeteɗo, par ce que hay si moƴƴanama mais si tawi ko yiyeto kon ka yaasi ton no moƴƴi tu acceptes noy wa produit ko piiji ɗiɗi, koko yiyoto ko e ko yiyotako kon, koko yiyotako kon yeyata produit o, ko yiyoto kon ko ɗum addata client jo. Ça c'est l'ego. Si goɗɗo ari sodanima produit première fois koko yi kon addimo, si o arti ɗimmum koko tawi ton kon addimo, sa yi lamɓe men ɓen Afrique e ganduɓe men ɓen Afrique fusɓe gaynanta yimɓe maɓɓe ɓen, c'est à dire yimɓe maɓɓe ɓen koko ɓe feññini kon woni addude yimɓe ɓen. No fandi wonɗo arde sabu ko ɓe woni ko no fanda. Sa yi religieux no mari doole Afrique hay si ɓe ɓokkana yimɓe ɓen hay fus, sa yi africaine no warto fi bana adama fi waliw no doga ɓaawo gaburuuje, c'est à dire kanko ko forme on o faala, forme on
formo sa yi kam ko bat no nyama goddo mocco bondo no nyama goddo docteur jo bondo no nyama goddo sekke wona do nyamede on dabbitali la spiritualité no fond urana jonnali goddo hay goddum sona ko kono ndaro adna on hande alaka islam ala urana on jonnali goddo goddum si wona kongo kalima mais kalima on de wonno ko tagudo on ko kongol makko tappay to ka bernde jotto hay si tawi an hida fenni me berde ma de fennata hara hida fenni ko ego ma on fennata mais spirituellement hara hida gongin ko wadi so fay to wiya Allah ko nene ko baba ko leydi ko kawta nan sofan si sofi directement ay ner. Donc haray merci Sanatou Mamadou Saïdou Diallo. C'est très simple. Kala wondo ka ngurnam hande min nawna shelli thérapie mi wiima lekki wona comprimé tun e diele wengete o mbuyi don wenga ndiyam hido nyama lekkele lekki maki ngira jogi no wodi ko doa yaltude nder ngurnam mada. C'est la meilleure thérapie du monde. Yaltingol goddum e nder ngurnam mada awata no yaltinde goddo e nder ngurnam mada sa artali dalla spiritualité wota sikku non fiida jangi dina mayda jangi gandal an nasara mayda jangi gandal ma meteji a ande ko wete spiritualité dum ko gandal fere yanko wat duubi chapeau e tati nelaado ko dum woni jande goddo piyata ti leydi duubi chapeau e tati fi hajju haletaki duubi chapeau e tati ittu ko sadaka haletaki. Le prophète ne parlait que ko yota ko kon yodum do sel ko fibete kon yodum do sel parce que si c'est là yata sudu ko fondation biddo ko fondation naro biddo heba tay famille on no walni fondation heba ka daro e bikkun heba kunta fondation wala tawa ko kankun holora parce que kala famille mo yiwda ko bikkun kun habora fondation woni ala ko atti barde be bokkali goddum bokkali fus je non ko bi kun immo sans fondation o ndara ko honno o créer ta fondation donc wata comparo ko no gasa on di mojuma burdoma matériellement financièrement intellectuellement no gasa fewdo an combatata fi survive fi ya wuru ya yaltu gangayka kanko tawano makbe nder ngayka wata comparo gurunda mada ngay ko fewdo an pirata fiya yaltuka ngay ka wonbe tombe no jogima koyde nan ka fuditida wilte wobe pooda be na cippuga ko nyanne ko jinna ko gere loto dum yaltirdo yaltir bawo yawe nde nyalande dum fo c'est manque de fondation jokkudo du yata no ko gayo be jawdina kanko ci famille di ala métier famille di ala vision famille di anda ay be mu e gido mo ala ko nyamano dabba ko nyammina mo ala ko watto no dabba ko holtina wono jokkude en déjà vu donc sanga heba ma sifa di famille dabba di tobbe inde wota compare ngurndam madan e goddo tawdo fondation de base tawdo ko wodani mo c'est de créer son chemin. Otawi là, il se développe, il crée notre chemin. Non, goto. Donc, ara yui kabimbido. Kala no situation mo wonda wota natu e victimisation. Mida tonya, mawbe ambe wadali, la mungunno mankiri do parce que ayata no. Tu n'iras nulle part. Nulle part. Cholli din si weti di yehi di ala ngesa di ala biro mais di arta yidi ha ota nato din calcul ji fenande bemma wadi ko wawi yumma ma wadi ko wawi
laamu mongu waɗi ko waawi ko si tawi ko ɓe waɗi ko yonata anduɓe gaynata woni poye ba anduɓe gaynata. donc si an a immaki ɓikkum makum kadi ko ɗon arata ɓikkum makum ko ɗon arata ɓe sa'ay kum ɓe wuuga kum. Nous sommes dans un système très dangereux kay sintere yurmede ala sa yi religieux jo kaw mooɓe yimɓe ko jawdi woni e ɗaɓɓude. sa yi suudu no darna o ko suudu labtano ko jawdi ɓe on ɗaɓɓude. sa yi goɗɗo no rema gasa ko jawdi ko ɗum wiyete capitaliste. sintere yurmede kala haalandoma ko fi Allah ko beppale. C'est l'argent qu'il cherche sur le monde capitaliste. goɗɗo yoɓintama fi Allah, ça je te le jure. goɗɗo yoɓintama fi Allah. la ilaha illallah muhammadur rasulullah si nelaɗo e sahabaɓe mum ɓe yeeyino ɗum hewtatano ko waɗi si hewti en ko ɓay yeeyaka kono no yeeyede hande. jonneɗa la ilaha illallah muhammadur rasulullah jonneɗa suudu ka waloɗa, jonneɗa transport, jonneɗa bourse, jonneɗa vacances, cadeau an ara yeeya wona fi Allah. kala ko wonma tampinde hande wota landa ko étiquette hombo yaltinɗum e nder gurdam ma. yaltingol e nder gurdam ma wona bootugol o tigi na yaltingol mo yiyanna haɓugol. hiɗa wawi moɓude yaha, hiɗa wawi tertade, hiɗa wawi huccude, hiɗa wawi bloquede téléphone ma, hiɗa wawi jogade mbuɗi ma ɗi garata yahaɗe. ko ɗum enta la lutte non violence. min hande e goɗɗo men non yeddotiral ala mi yaltino on, mi yaltino e yeddotiral ça fait 5 ans ɗaɓɓugol gonga mi yaltino moi chaque 5 ans chaque 10 ans mi wayloto. ko ɗum Allah tagirla, c'est pour évoluer. chaque 5 ans ma chaque 10 ans mi accita e foron mi yalta e foro buye mon no faala yaltude e foro jimo date mum lanni c'est péri mais on suusata fi honno ko goɗɗo wonda rewde, ko goɗɗo wonda rewde. a naatoyay noon yiite sabu makko par ce que ko sirku wonda e wallahi koko nonana toon diina ko yimɓe wona rewede. diina ɗuuɗade diina addaka kan e Adam alayhi salatu wassalam, Ibrahim, Yusuf, Yaqub, Isa nelaɗo kan ka ɗuuɗa ka hoore leydi hande. feddeji noon no wodi fedde ko yimɓe, fedde chef système ko yimɓe wona rewede. islam wona fedde ko laawol siratal mustaqima ko laawol. an si fedde ma nden noon no ka laawol ɗo machallah cana pardon, mais islam wona fedde. islam heƴata e fedde, islam heƴata e leydi. islam c'est purement spirituel, c'est-à-dire a wawata wadde ɗum e karew. fedde ko boîte ko clan, islam heƴata ton. parce que kala ka yiiɗa fedde andu c'est codé, sa respectali code ji ɗin tu sors ma ɓe régla compte ma. fedde ko tajassasu ko ndaardir ko ley nokku, ko contrôle mutuel, contrôle ami contrôle. non islam wona hay nelaɓe ɓen Allah innayi ɓe mi imminalma ya yaw aynata gonga ko min woni aynowo, mi imminalima ya yaw aynata gungun. ko ɗum si goɗɗo inni on ko Allah addi kaari, ko Allah addi o landa inno a beppu. ko bani adama ɗaɓɓata ko représenta ɗum, Allah ɗaɓɓa représentant, Allah ɗaɓɓa ko ayna diina makko, Allah ɗaɓɓa ko ayna leydi makko ndi.
Allah dabba ko ayna yimbe ko tagi ko il gère tout kafitajo ko enen hulindirgol meden dabbe yeso min non no bon mais ko sabu hulindirgol meden mo kala men no mari dole mo kala men no mari dole mo jingole bonnu hulindirgol meden yetten dole men den halfinen wobbe kono si ko dari ko Allah an ko mbaduma ko shaytan ko jamfa gollo ko beppane an ko mbaduma ko shaytan ko Allah dimo kan an ko mbaduma si o nyama ko yon ittu o do won tax ya nyalla gollude be na ittu do seeda jonna ko an teddi ka ko kan ko an teddi ka ko kan normalement ko duwa do wonde ko lowma mais ko dum wada Allahji kam o ko wali ya nyalla gollude wenna ya wadam mo gesa sera da rema mo kanko kadi sera ko an teddi ko duwa ma jabu to ka ko duwa makko ko duwa ma jabu to ka ko kan ko an Allah yidi ka kan ya nyalla gollude ben ittu do seeda adda ko dum won tax nyalla remude ittu do seeda adda ko dum wali ko anteddi ka Allah ka ko kanko bete ke kadi simo wadde golle makko de no sitti donc haray wi kala jokkudo bane adama o naata yite je répète kala jokkudo bana adama je répète ça partout ko yite yata yite non wota yinge yite ka hakkille ma yite koko défirte non moi je parle pas de ça quand je parle de l'enfer je parle de la souffrance ndaru sa jokki karam ko bati ndaru sa jokki religieux ndaru sa jokki kala ko jokkuda do bana adama tu vas périr sikka wala perda cella mangal perda tamma on perda jawdi mane perda be ngure mane tu vas tout perdre fi honno parce que ko bana adama hato jinno kanko yettay woni kala jokkudo Allah ko an gagné a perdre parce que kanko o jonnay woni Dieu donne, Dieu ne prend pas parce qu'il n'en a pas besoin. Kala ko jokka tawata wana Allah andu dum tigi no hato njin ino hato njin sa rewi do hayre gasi hayre nen no gasa kayre de jettantama goddum mais ko mboni ayinde hayre nen ko mbon dankade hayre nen ko mbon nodduma rewgol hayre nen ko goddo on darewta sa rewi sana mara ko leggal resa do gasa leggal gal kal nafatama ga watama lordude mais ko hombo nodduma rewgol leggal gal ko hombo ayni leggal gal ko mbon gal dankade ko banade ma on darewta si a rewi yumma ko yite yata je précise bien sa rewi bemma ka yite yata sa rewi kram ko ma ka yite yata ko wonduma e banade ma ko haqqe parce que ko haqqe wonduma e goddo andu an kadda mari haqqe c'est à dire o tigi no duwam ida duwamo jonnude goddum kanko kadi mo duwama jonde ko dum enta dépôt et retrait jonnu mo non haqqe makko jonnu yumma ma haqqe mabbe jonnu bemma haqqe mabbe mais si be inni be jiba haqqe ma taja wata be jombine mo afalaka wata be nabe ka gorko ka afalaka wallahi nyande go mi nani ko hawni wadani debbo go thérapie mais ce jour j'ai tremblé kongol makko goto ça m'a fait trembler andugol hani bana adama no wawi hewtude on niveau de degré do ngol o sonnaji ɗon no marno probléme molnaɗo ka couple makko molanaɗo mais nder déposition makko
ko honɗum minani nder to si a jaɓi ka mawɓe ma ɓen okkuma ɗon e beteke hay si on haɓoyi no woodi ka arta. Allahu akbar. C'est-à-dire yewtere nde a sikkay ko yewtere ɗoftare moƴƴunde, mais si a ndaari nder ton a yiyay ɗoygol ngol tawa kadi no yuru. Si a jaɓi ka mawɓe ma ɓen okkuma ɗon hay si on feppoyaali a heɓay ka arta. Allahu akbar. Allahu akbar. C'est purement négatif. No hulɓini si a jaɓi ka okkaɗa ɗon, si a jaɓi ka okkaɗa ɗon hay si moƴƴoyaali ɗon woodi ka arta. Déjà wona dewgal, wona dewgal, par ce que sartiji dewgal ngal boni. Sartiji dewgal ngal ko yo taw jiwo on no yiɗi. Way tawa himo mo suɓinani, par ce que ka o ronka suɓinede dewgal ngal boni. Ko ɗum buyi yawoya yawmal qiyama, inna Allah kaari no jeeni ɓe nguma ɓe wona ɓe nguma. Ma yahya yawmal qiyama inna moodi an no toñiɗan Allah, inna wona moodi ma. Ta no metti nanude moodi ma ka yimɓe ɓen ko gonga. Hakkunde men ga ka yawɗon signe ɗon ton, ma ka yawɗon humu ɗon ton ngam juulirde, entre nous c'est dafa. Mais tawa ka Allah wona ɓe nguma, tawa ɓiɓɓe ɓen na ɓiɓɓe ma, ça fait peur. Tay nene namnare makko nden fof himo wondi e neɗɗo mo yiɗa, mais himo ɗon sabu weltingol mawɓe makko ɓe. Ko non wadde ɗon ko yimɓe ɓe woni rewde, si o tuubaali ka yiite woni yawta. Si min ni yiite ta on nani on yiite religieux ko yimɓe hulɓinirta. Moi je parle de l'enfer, la tristesse, la colère, la dépression mentale, la pauvreté, la souffrance, manque de sommeil, cette vie de merde, de pourriture. Gataw ko yiite wonno taƴitude. Ko ɓen nanirta sabu nene en, sabu ɓen en, sabu ɓiɓɓen. Allah alaka makko, parce que tant que a yaali Allah ɗaɓɓitade hoore ma yiyata Allah. Merci Kiso, merci Julde Ba Mayin. Kono no yaltirta e ɗum ɗo wona e jooɗo ɗo e yewtugol wa politicien africain ñoña funfa. On va prendre quelques solutions. Ande kadi kala ko min yewtude ɗo, moi je l'applique. Ɓeɗo andu ɓelam ɓen no andilam, kala ko nanɗon miɗa yewta ɗo min nami copie, je l'applique. ɗo waɗi sa yilan jemma ko nawna selli petti yata no yaha, sa yilan ñalorma ko min tun yata no yaha, parce que je l'applique. Je peux pas avoir des amis, je ne peux pas avoir des amis, c'est impossible. Tu peux pas rentrer dans la spiritualité, quelqu'un qui est dans l'ego yado. Donc kala ko nanɗon ɗo so gollitirani nafata, ko honno non gatta gollitiron, c'est parce que j'avais peur. Et ça y a halle ko huluɗa ko y a pas de libération. La liberté c'est la responsabilité. Ko ɗum ɓeɗon ke famute. Sa inni a wonay libre, a wonay responsable, ko je fait a jaɓay kala ko fewndi e gurdam maɗa, kala ko waɗi hiɗa tawa nami Allah moye ko ni men tawiri ko kaw ko non. Ça ko gurdam hulɓiniɗan. Donc solution o yaltirgal ngal ɗo wota habbo piiji ɗin hiɗi ari ɗi tawmo, wota habbo piiji ɗin ara e tawe goɗɗo ara e jonne piiji ɗin. Ko wonɗa ɗaɓɓude kon, ko faalaɗa kon, ko faalɗa wonde kon, wota sikko a fina e bimbi goɗɗo ara tawe oh non machallah wonɗani ka hano ƴino ɗo. Wa étudiant ɓe si ɓe gayni janngude ɓe sikka
jama on fotta e mabbe kellana be men jabbi kono be ngabina. La vie ne marche pas comme ça. Non, non. Il n'y a pas de cadeau dans ce monde. Wata jodo ma wala sikka konko fala dareta. Wata sikko wondo ma tonyu de nyande go rayna. No ko min tonyu ma yafa walla ajay bay habbata. Dakshi bin tadar. No. Wata habbo e goddo ara yafi no ma parce que o tonyi no ma. Wata habbo yo jodo nyaawo ngajama on jonni te goga joda. No nato wonde. Faamu tun système wonde nge mum on ngara yalti nawna shelli no yewta do ça coûte de l'argent. Je fais mes business. Moi je prends pas de masques. Je vends l'information, je vends mes produits. Tout est argent. No kala mo yiwda wi'ta o argent hara ya dadi. Sa wi fi Allah don a yehi a lotti kus ko on dun tampini sukabe membe sonna membe ngi mawbe membe ide wiide le religieux est là fi Allah. Les politiciens sont là fi mede lambe benna do fi mede les associations fi non, chacun est là pour lui-même. Jogo dum don taw. Ouais, peut-être il y a la conviction, d'accord, mais l'argent, qu'au système mondarata, le système capitaliste, ko hatta be factira hendu wonde fofu den wuko bay be wawal ni contrôle. Si be wawno contrôle de hendu no asota si fofa. À cause de ça, chacun travaille à cause de l'argent. Donc ça jo kedo ngala tampu wata jodo ha boda hibe ari jonnuma ko fala da. Immo yahana ko du wadi min nawna sel mi torota ko go non kala mo yiwda no soutena au page nawna sel c'est volontaire. Demandez toutes les personnes qui soutiennent la page de Nawna Selli, c'est purement volontaire. On a mis un support. Je ne vais jamais te demander de l'argent. Jamais. Si God nous dit, fi mboudi wana Nawna Selli. Non, non, non. Si mi là, je vais aller chercher. Mais j'accepte les cadeaux et les dons. C'est un plaisir. Koko kafude mais mimi utawndo kan kon kare okora no mi da hersi Allah kare mi da hersi Allah hersay minni on piji buy no to mi hersay e du agol minna yo mi gollitir taw machine mo Allah jonni la ngom si mi duo tanke mi ukkali juuda nange projet mi ira dogo mi ukkoto ton taw si min na Allah mi ari na do mi da hersi kon wari si torotobe no duudi Afrique. C'est parce que chez les oui a ben no jangi les religieux et les politiques et autres choses c'est des fainéants bure yewde ko fainéants kambe on créer do kon wari si waliya ko no duudi Afrique. C'est le fainéantisme. Kongal golle na godungo odun dudde ni torotobe les gens ne travaillent pas. Si den gollude laamu gunno gollude population no gollude wallahi tawaybe ben hakkundeji meden hay hunde wawata ko lowube ko tafube be wawanta hoore mabbe e ronkatabe dankade be feetube ronkatabe dankade. Haray gouvernement on l'amateur ndinno ittani be kebal kabe wawate dankade arbe yaltade be sonje ko we ko no ngaddi dum ko parce que on fout rien. Parce qu'on ne fout rien, on ne peut pas contrôler chez mendiants aussi professionnels, chez religieux de vente. Quand on a contrôle, si contrôle là, koko yotondo ko 1% luttata. Oya 99% sont des affairistes.
il peut faire quelque chose. Ah non, natirni ko Allah jogi ko Allah woni sendude. Kombo wi ma wona Allah jogi na Allah woni sendu, mais kondu wadda fi ya tawe e hebo kondu wadda ko hondu wonda wadde ti a quel métier ko sabu hondu memminda ko opportunité ji jelu nanguda kala ko hebuda si tawi ko ya walo danoda yo taw ko gollanda. Merci Fatoumata Baldé ma chère, merci pour le soutien. Adiatou Kan Diallo kala ko hebuda yo taw ko gollanda ko dum don dan watta ha danoda anani doygol no weli abir sena do wala mijitade si tawi ko a ɓuddi wona ya habbo yo ɓe aruɓe ɓe tame wallahi kala ka tamaɗa yurno moƴƴa nden tamande ƴettay piiji buye ma ƴettay dina ma kam ko jelo perdi dina mum hande fi tamande ko jelo perdi moral mum aadaji mum ko jelo perdi tammugo ko jelo perdi famille mum o fi koye tamankoy kala ko wawata waɗande hoorema immo wata lando dow tamede ta wonu lando toɗo tamela c'est très dangereux parce que assurance ma on no manque andu ko wonɓe gollude ɓen wona ƴettanede jonneɗa ko honnu haɗi taweɗa e golloɓe jonnoɓe ko honnu suɓiɗa tawegol eɓe gollata jonnete eyɗa sikkude an a gañaka parce que si a ñaami ɓiɗɗo ma o ñaami musidal ma ngal ñaami o ñaami ko wiyete honnu jasere excusez moi mais c'est la réalité ko honnu waɗi si ɓawmon ɓen ɓawo ɗon wondi e teddungal mum e hima mum e valeur mum ko parce que hiɓe wondi e demal hiɓe wondi e guesele maɓɓe a naatayno e hoɗo a yiyata torotoɗo wallahi a naatayno e koɗoɗi menen ka amen telen koyin a ɗuɗata yide torotoɗo mana immotoɗo bimbita ko ɗum ɗon woni mecce ɗe rewa galle e galle ma e makide no non ɗuuɗa minnata ala me ɗuuɗa ko honɗum waɗa ça c'est de la valeur sa naati e hoɗo ala yide torotoɓe andu c'est des personnes de valeur sa naati e hoɗo a yi kay yeƴƴitorɗa wo ko torototoɓe ko feetuɓe siɗa mari feere reno e ɓen yimɓe andu a naati hakkunde yimɓe jaasuɓe yimɓe toñoɓe yimɓe hoyɓe par ce que daranagol ñamete mum koltu mum ko teddingolore mum a ƴettude ɓoggol de tenirde yaha teena ara yeeya ko ɗum ɓurma moƴƴande disa torike a okkorama okkoraka onelaɗo maki ɗum non sa wawata ɗeɗo golle iɗa wawi ɗeɗo ko ɗon en tampinde ko jele mon saloto gollugol ka leydi ɗo si yaltiɗo ya waɗa golle ɗe miijano gollay ko anno golla ɗum kama ko jelo saloto remugol ka mum ya remana woɓɓe ko jelo saloto newgol ka mum ya ne'ana woɓɓe ko jelo saloto cippingol contenaire ka mum ya waɗa ɗum ka woɓɓe ko jelo saloto fittugol laawi ka mum ya fitta ka woɓɓe ko parce que kam ma ettikatiji ɗin no trompudema wona golle hersini ko toragol wota sikku ɓe aray ɓe jaɓɓaroma kadoji ya pas de cadeau kala jonnuɗoma goɗɗum ko fi goɗɗum o jonniri wona an sa sikki ko an wona jonnede finalement tu vas tout perdre parce que ko honɗum weltinta bane adama mi haalnam ɗo hande ko honɗum weltinta bane adama c'est lorsqu'il est productif ko tuma tawi golle makko ɗen ɗe kanko woni gollude ko ɗum o wuri mum ko ɗum to weltinaymo ko ɗum waɗi sa yi la mafia les politiques les gouvernants les religieux sa yi ɓe ko yimɓe miskinɓe yimɓe tampuɓe spirituellement je parle pas
des matériels. Spirituellement, ils sont vides à l'intérieur. Hein? Je pense que ils ne sait pas leurs produits. Ndaru sanga ka gollata don juude ma de gollata don ngani ma de gollata don ɗin mbuudi e sanga ka nyamata ko tawtana angul wona ɓuttu ɓerde goto parce que ɗa tu es dans la spiritualité ida wadde ko tagiraɗa ko ɗa tu es dans l'ego hiɗa jokki gudda maɗa merci bagine donc no tawa ko wawata ɓuttinde bane adama ɓerde makko nden nde tawata himo occupi hakkille makko nemo gollude andi hakkille ɗen ko moƴƴinira ko fi yo gollu joni noon si a gollinali hakkille ma ɗen kanje ɗe gollinde ko ɗum dépression miijoji nawnaji kullol ko hakkille ma ɗen wonma gollinde andi hakkille ɗen Allah tagiriɗe machine on fiya gollitirmo e kala fiyake gurdam maɗa an a acci woɓɓe go yo waɗu ɗum ɗon tawnore kadu o joni no hakkille ma ɗen no tawno nde ala loore ko nde rema hakkille ma ɗen reme an ko ɗum woni ɗi koyɗi no hula tun ñande woyɗa doga ɓawa yimɓe no mocco tun hay hendu wifi ɗum no ɗenƴo no maapi no cowto no jikko c'est parce que le cerveau ne s'arrête pas 24 heures sur 24 le cerveau travaille joni noon siɗa mari lowre ka ngandi ma ndi golla a wona e espérer on domaine ɗo joni joni misal ko mbikkun ɗo si a ndaari kun ɗo joni a tentini ko moƴƴo a yiyata nawna selli hara hakkille maɗa fof koye kun ɗo woni kono ɓenta focus sa fewtini joni hakkille maɗa e suudu cuuɗi boy no dari ayni ko ndu suuɗu ɗo mi faala sohlude fewno ka inspectata ndarata ndu suuɗu ɗon ɗin cuuɗi seraji ɗum fof alaɗi yiwde c'est comme ça le cerveau joni no an sa heɓali ko tentinɗa a heɓali ka waɗa focus ngandin ndi wona perturbé ndi fewta e ma ndi détruise ndi créa anticorps ji ko bonna globule rouge ma jiiɓite doga ɓawa docteur ha feeta ko honde tuma biro ma fuɗɗi nawnude mi sikki de kaka winoɗa e ɓi jawdi ka kaka winoɗa fowtinoyɓe ka ko honde tuma bem ma fuɗɗi nawnude ko honde tuma fuɗɗo yobde facture ji ɗi 15 millions 20 millions way a déconnecti hakkille mawɗo ma on e aduna o le monde c'est le travail minen pati amin gollu ha faati bengal gollu ha faati biro a gollu ha faati c'est de la dignité nelaɓe ɓen fof annabaɓe gollay ha ɓe maaya hay si guddufal wuttama tawi an wonki maki ki yaltali ida jogui leggal tuttetengal tutungal udduto boutique ma hara guddufal wuttama mais an wonki maki sortaki no wodi ko faalaɗa tuttude yaw tuta wota sikku parce que Allah yajinima feere nde aduna on kaka fawte na ka fawte ɓandu num tagira ka fi fawta gol ko ɓandu num tagira ko fi gol ɗi machine ji ɗi enen tigui moƴƴinɗe sa darni auto ma bulldozer ma o alama gollitirde qu'est ce qui va se passer ñande arɗa o a tawa ngal bougata be arda e mécanicien ko tagira fi golle ko gaccu ɗum golla hey ko a miskino hunde a mara accu mawɗo ma on golla ɓer ko waɗi accu o yalta o jinda o pooɗa hendu laaɓndu accu o yalta o yiida e ɗimmo makko ɓe heɓa ka o yewta ta naadimo e nder kaso télévision na pinal climatiseur wona pinal Merci à Aboul Hassan Djike, Mamadou Kambiso, merci.
merci Cerno Sadou jon ka yewtere men arande ga e ni bana adama kan si a andi o accata toñu kon mako yaltu ka gurdam ma jonnon kon ɗum duwaɗa famude needi ndi ne ira ɗen ndin sa yaltini woɓɓe no ton ka gurdam ma hara hiɗa culpabilisde hoore ma mana hiɗa felude hoore ma par ce que woday boy nodduɓe ma par ce que ko noon no ira ɗen ko ya won gentilo kon l'imbécile lampuguerto ko noon ni ira ɗen kala wonɗo e ɗum ko ɗum jonna étiquette moƴƴo ko noon le religieux a fait travailler la société au système o maayay kono nande wotere o maayata sera très difficile maayugol makko système d'exploitation andi les religieux les politiques ɗum fof ko paɗi gooti kaka ƴiƴam mon ɗam ɓe wuuri e mum c'est une classe qui ne fout rien, il ne travaille pas. C'est-à-dire golloɓe ɓen no jaasina ɓe gollata ɓen no mawnina ko ɗum hatta yaare yeeso joni noon a duwaka felude hoorema sabu yiɗa yaltini goɗɗo mo moƴƴanaka ka gurdam ma e kaari ko on ɗum waɗanɗa ɗo e nene goto ma e kaari goto e golloma e miñamma e allare ma ɗo e wodet fuɗɗoɗa noon sofude ley par ce que ta sikkude needi ko goɗɗo ne'ete battinta e ma décision ji ɓuyno ton hiɗa hulaɗi waɗugol na wonde ko wonɗa wadde ko moƴƴa mais ko needi ni ne iraɗa ni par ce que le cerveau koko wowan paradigme ma o jaɓata kesum ko ɗum waɗi sa fokkitani ɗo joni golle kese gaadi ma ndinna no yiltito ka wowato ko ɗum sa heeɓi ɗo joni ay logement sa logi nokku ko chaque ma na ya yiwɗo ko sa heeɓi ɗo ginna banne miwi ɗo sa wondi e pervers narcissique chaque ma na yon seeɗa ko si on seedi a hiɓoy inna a jakami fa a yaali aduna o ɓuye men ɗo e falaka yiwde ga ko si en iwoy ga inne wallahi hara micro ji naɓeteno ɓe yawɓe akira micro ji naɓeteno ɓe lande ko honno woniri ɓuya hayno ɗum wiyette alhakim ko Allah nokku o ko waɗuma ko ɗon duwaɗa wadde ko ɗon fodduɗa en famugol ɗum ɗo ko hikka feendo wonnoɗa ka teege yumma ma mo landi kama non ko ɗo mi wonata ɗum boboy go yaltata ko be rendu cheke si ko hetto si ɓe ari kadi gadnaga mi yahata hay si ko ordonnance mo 100 millions itte yoɓe yahata si ɓe yiwi ganon ɓe enna haray wona ya jaɓo culpabilisgol hoorema par ce que yiɗa yaltini une personne toxique dans ta vie parce que ɗo kadi gogol j'ai accompagné beaucoup de gens ɓe yanni dépression parce que tout simplement ɓe yaltini une personne toxique dans leur vie parce que ne yaltinirɗa la personne toxique o yahay o rebobinay société o contre moi contre toi les familles les parents les amis les proches o yahay fof o rebobina o pentire hulɓiniɗo ɓen ɗon noon bombardé nano e ñaama j'accompagne les gens sont dans la dépression pour des futurités yaltina aden toxique ka gurdam ma tawa hande kadi konta hoore ma eɗa waɗi ko boni parce que tu vis dans l'ego pas dans la spiritualité l'ego koko wontiri ɓaawa kon tefifimo inde mum nden étiquette ma mayi aduwa ka accude ɓe ka gurdam ma pentiray ɓe ma pentir bonno fanɗinay ɓe gurdam maɗa haɗay ɓe ɗanoɗa si tawi noon neɗɗon no étade changegol ɓen ɗon na toxique kala mo yiwɗa mo ka gurdam ma o toñima mais tuma kala o toñuma sa andinimo ɗum ɗon ko toñe il essaie de changer on na toxique no wodi piiji ɗi ɓanade ma anda no wodi piiji kadi il faut communiquer sa yewtade kon nimɓe ɓe gandirte ɓe toñude il faut savoir communiquer clairement hey kaari yiɗa toñudela ɗum ɗo ko haqqe an ko droit an ni yiɗa bonnude droit an quoi il faut savoir communiquer clairement ouvert les yeux ɗum fof koya fewte wonɗoma tournina hey ka hey mi jaɓata toñede tan nato e yawgol kaari yewtanin ɗon kaari yaraninɗa kaari wajanolan kaari mais où tu vas arrête ces conneries
si hoynugol ari a nodday kaari. Mais pourquoi tu fonces? Merci Souadou Diallo Arsène Diaby. Mais kala tawɗo muusende mande haaju makko alaami bandre keeri maɗen o diwayɗi hara noon mo jokkini ɗon himo menacé himo tirite on ɗon yaltimo on noon se en ndemo sa yaltanal mo an a yalta joni kadna ɗum ko sange satta. Fatou Dingray, merci Fatou Dingray, ça fait longtemps que nous sommes ensemble. Merci Arsène Diaby. Voilà, merci à tout le monde. Joni wi karande lawol wota jabu wonde toñeteɗo o victimisation ñande o miɗa waɗa miɗa wiya hiɗa tawa e murano sa wata dartade ɗawa yawde si janggota kono ɓaaro hiɗa dowa immade modifia change paradigme wowade maɗi puye men kadi no faala yo goɗɗum change mais kañum nayo change ɗum ɗon kadi no kirde ha hiɗa faala yo goɗɗum waylo mais an a waylaki hiɗa faala wondude yimɓe moƴƴuɓe kono a jaɓali moƴƴugol hiɗa faala yo yimɓe ɓe hooloma kono a numɗata hiɗa faala wondoma toñude yo accu tooña kono a accintama andi ɗum ɗo kadi no kirɗi kono hiɗa duwo to hiɗa mocco to hiɗa lando tun e nasele wujeteɗe hiɗa lando tun coofe looteteɗe lando tun talki sa heyi saside konori sa kala ko a immanaki daratako ƴetto ronkata goy toñowo kadi ronkata ko ƴettanteɗo innata heyi ça suffit ko toñeteɗo innata heyi mi fodda mo gande ça marche pas si tawi no wodi ko huluɗa ko bani adama wota ɓe wi wota ɓe yaw mi innawna selli min nima sa tubali ko yiite wonɗa yawde par ce que ko yimɓe wonɗa rewde haysi ko bureau ma ko kamɓe wonɗa rewde ɓe anda ka aljanna waali ɓe anda ka jahannama waali anduɗo fi ɗum o wiima ko kanko tun mari on droit de veto o lutti kon fof ko haqqe wonde joni noon ko honɗum woni en hewtinde ɗo ƴetten dernier men sojo ko honɗum woni en hewtinde ɗo tawata yiya bana adama himo toñede wonɗo mo toñude o accata toñugol mo kono himo ɗon himo wullitade hiya bana adama himo tampude himo e golle wonde mo tampinde kono mo mo tampude hiya bana adama himo e fedde o sikka himo e diina himo soñji e nder nde fedde himo sayi mais o sikka himo e diina ko honɗum no woni en hewtinde ɗo ko ɗum nawna sellude arde ɗo fella feccita haala poche mi andintina on noon ka nawna selli je parle de la spiritualité si tawi hiɗa jogui diina ka fama fi spiritualité aray karam famirta ko honɗum nawna selli yawtata bal ko a ɗaɓɓo étiquette ji fawa nawna selli ko khariji ko tijani ko bouddhiste ko shia andi a feeti haden goto to wona ɗiɗo fof wiigol mi anda ko nawna selli woni yewde kon ko ɗum woni probléme wona ko a anda kon fof woni gonga na ko anduɗa kon fof woni fenade bana adama wuura ha moya no wori pijayi a yiyataɗe a nanata fi majji a wuura ha moya hay quartier ga wonɗa no woɓɓe andama oui c'est ça joni noon ko ɓuri e hawnade e jikkuji bana adama ɗi min mi taski e nder ko mi waɗata thérapie kon ɗum ɗo noon j'ai fait des recherches pendant 10 ans fi koko mona yewde ɗo j'ai accompagné des centaines de personnes ɓeɗo fo j'ai étudié leur comportement joni noon ɗum ɗon ɗo mi tawi ɓeɗo fo no kafi ko jikkun ɗo ko ɓuri kon mi tawi kadi ɓeɗo fo na goɗɗum ngo ko needi ndi no neɗiɗano jikku ɓurɗo hulɓinade mo mi yi ka bana adama o bana adama fof sa yimo a tawa himo ɗaɓɓude gongal mo ɗaɓɓa tun gongal himo tinni mo ɗaɓɓa tun gongal himo haala tun fi gonga himo yiɗi gonga mo haala tun mo ɗaɓɓa tun gonga gonka fenande to ñilan wattiri ni est ce que ɗum no duwa ko gonga on ɗaɓɓitude
siko woni tun himo wonde kan don gonga fodde gonga kan no supporti hino jabi ko holi ko kan don gonga no jabi ko andi ko kan don gonga no jabi zone de confort daddude ka woni do himo dabbude gonga himo hala fi gonga fodde gonga kan no ka kote makko fodde gonga kan no buttini mo bernde mo jabi tuma tawi gonga kan na don woni wo o jabata don o huccay to mo habata si tawi gonga kan fennay ko holi ko yaltinay mo e daddundi di o wowini di o andi sanzay mo woni l'homme fit la vérité. Irani gonno wadi simbe ben dogay gonka parce que gonkan ka ittete do a ka adde b ndar qur'ana o waylay goddo si tawi a jabi qur'ana dum woni iman sa ne jabirda qur'ana ça te transforme mais malheureusement yimbe ben ko kambe faala waylude qur'ana ko dum woni feddeji qur'ana ko kalimatullah kongolal kanko taguma o catalogue ma amma noy wo sa sodi auto wala taway kaydir no to sa sodi téléphone kaydir no to user manuel honno do gollitirte no to sa yi leggal alla yewtete fi leggal gal sa ndari juude maade nga ndari ji amada qur'ana yewtete fi mo ko honno do wada nyamirde qur'ana yewtete honno wondirta e benguma e bibbe ma qur'ana yewtete sa laamike ko honno la qur'ana paddu tout o catalogue jon non ko non feddeji e association ji e clan ji ko wonbe waylude qur'ana sadi ko e qur'ana on tawtu ko be holi ko wiyete ko believe. Merci Amadou Simba Ba maintenant merci Amadou Simba, merci beaucoup. C'est-à-dire c'est ça la spiritualité ko ya accu piji ding ila wachango le religieux ko ya darto chango ko ya darto la spiritualité hendu wondu wifi way ko hendu wondu tu s'adapte hendu bubu ndu wifi way ko hendu bubu nange yalti a nange yalti ceedi ndungi wondo gerde ngo kanko taguma o kanko buri andude ko fi hondu wadiran dum mais dans le religieux on a non ça marche pas comme ça hendu wundu no doa bubude no doa bubude chango ngol no ngol doa jawrude ko non ni faabe walle men faabe wal parce que kudureji din wala naki oti donc en der ko mi watta thérapie comme mi tawi yimbe be no kafi dum do tentini neabe nediji mendi tawata si goddo maayi na Allah wari mo si accident wadi una dura nano na mere si mboddi baleri yama na mboddi ko jinna na mboddi ko jinna si goddo hebari jawdi nan barkal parce que kambe jawdi ko be andi ko be yejiti cellal ko jawdi liberté ko jawdi spiritualité ko jawdi buttu bernde ko jawdi hebugol bengo yiddo ma ko jawdi bibbe yidbe ma ko jawdi wurgol ka leydi ma ko jawdi kambe dun no ngala barkal hajjiral hibe wondi e gonga muida on abita gonga kala ka tawda no jode no nyaawe no moba be fobbe hala fi gonga hibe wondi non e gonga fes hibe wondi Allah fes parce que gonga ko Allah hibe wondi e gonga kan hibe dabbe tude ka fodde hika jabi ko be holi ko fodde hika wondi e mabbe ka daddudi mabbe gonga kan yalta e don tu inna joni non iwu a arabe pansan be batuta
La transformation est très difficile. Ndar koy kullu koy transformoto no satti. Kullu go ton si koy transformoto koy wada e palde nogay koy nyamade. Ndaru bani adama si transformoto. Allah nabay mun ko wete ko rakboto tampere sattunde. Wobbe wala yaasi, wobbe gido mum hawkadu, wobbe ya gasuji. C'est la transformation. Wobbe wele ha watta yide shototi yeso mabbe watta nande hawaji. C'est la transformation. Wobbe heba shock jamfaji luggudi himbe traitabe jusqu'au cou. C'est ça. La transformation, c'est difficile. C'est très très difficile. C'est ça la vérité. La vérité, ça transforme. Ko hatta sanze. Ko parce que hiɗen jaɓi gonga kan si tawi hika yaadi eko anduɗen eko hooliɗen eko yiɗuɗen si tawi wona ɗon en waynodiri ko ɗum addi fedde ko ɗum addi association ko ɗum addi clan ko ɗum addi ko système ji wiyeteɗi communiste wiyeteɗi honno ɗum démocratie addi système ji non to gonga kan ar wona kami andi ɗo kami faala. La spiritualité c'est l'infini. À la forme, à la hâte, à la legnole. C'est ça la vérité, sans frontières. Wongolo de wonno no yaaji étiquette waɗota ko welata. De wonno ɗon ko menen ko no étiquette yata doga yiwato. Pottito andu non sa pottitike gonga kan ida halkade ko dum be don ke famde gonga kan no ebbindira wan daygo sida kan daygo ida andi kati ko koyden tippata do si daygo ngun antigri adan ni ngu anda ka koyde made won tippude anda mo wonduda wonde kan benguma wonta gagnoma biddo ma wona gagnoma jawdi ma wona gagnoma. Merci Lamorana Sanamaki, Mariam Sow, Thomas, merci. Pijiri fo wona gagnoma parce que ko eniwre wonda. Laamu mangu wona gagnoma, musidal mangal wona gagno. Anno nga sikkay ko gido. Anga sikkay ko gudo. Anga sikkay ko gido parce que tu vis dans ton ego. Sida wuri ka ego ma kan guddamma a sikkay ko wonda yaadde mun kon ko wonda dogudude mun kon ko gido ha nyande be luubi ma ha nyande mayde den tebbi ma. Alhaakum takasur hatta zurtumul maqabir. C'est ça la vérité. Nyande fonduda e gaburo, nyande fonduda e réalité ma anda non. Je me suis trompé de la réalité. Mi sikkuno ko min jeyi, mi sikkuno ko menen jeydi, mi sikkuno ko menen kafi jakame ala si wona Allah. Jakame ala si wona Allah. Donc, moi je parle de la spiritualité, je ne parle pas du religieux. Si tu vis dans le religieux, je te respecte. Si tu vis dans le religieux, dans l'ego, je te respecte. Mais moi, je vis dans la spiritualité. J'ai dépassé ce stade hog. Comme ni. Non, mais yata. Quand Dieu te crée, il te donne la liberté, hein? L'homme te transforme pour te rendre esclave. Si Allah tagi mo jonni ma subagol, panarama not det e clan, o jatte en liberté, o jonne étiquette. Ndaru bemmen Adam, ndaru Iblis. Dieu les a libérés. Si tu as eu bemmen Adam, wawi yeddu de Allah, hein? Quand il a jardin, c'est parce qu'il était libre. C'est parce qu'il avait une force.
de choix si tawi bemmen adama wawi yeddude Allah ka nder jardin ko parce que wona o robot kono waɗi malaikaɓe yeddamo nder ton parce que malaikaɓen ko robot ko honɗum waɗi si Iblis a yeddi Allah parce que il avait un choix ko honɗum waɗi si adama wawi yeddude Allah ko parce qu'il avait un choix ko honɗum waɗi si Allah ni en toromo yafa fuye c'est parce que on a un choix e si neɗɗo ñaamay ko mbu'a neɗɗo fuufa fu jibina ko telle date ar ko e aduna 1900 tel ɓe 1800 ɓe 1700 atto fuɗɗede kontede utete ñokoro kakaraki neɗɗo ɗanoto neɗɗo nawnay ko neɗɗo maayay ko tawi an ko ɗum jokkuɗa tawa ya Allah mo naade yiite terre à terre parce que ko yiite fodduɗami ko wonduma e banaɗuma ko haqqe jonnoto kala neɗɗo mo wonduɗa mum haqqe makko landa noon haqqe ma wata jonnoto goɗɗo haqqe makko continue a waɗugo ɗum noon si tawi kanko jontatama haqqe ma non ta ɗaɓɓitu ko hombo sa ɗaɓɓiti ko hombo to yeɗal o religieux ko hunde kar kono ko hunde kar a heɓata gonga e hoore kaari ko beppale na ɗo dina e goɗɗo heɓata gonga e hoore ko beppale kanade fus Allah yiɗa toon e ko wonno wirta goɗɗo heɓata gonga e hoore kaari ko beppale sa inni goɗɗo heɓata gonga e hoore kaari sekki kaari ko Allah makko c'est un Dieu mi fillito goɗɗo heɓata gonga e hoore koto mum ko beppale si koto ma toñima o toñima si waccali toñugol mo yaltimo ka gurdam ma na en ɗan taƴuɗa ko en ɗan tokkuɗa par ce que accintinayi mo toñe saabu ɗum ɗo miñiraɓe ma gon ton wonnon daɗay a heɓata gonga e hoore yumma ma ko beppale y a des mamans pervers narcissiques cannibale no woodi neniraɓe ka yiite ɓe yaata ɗum no woodi o day natoy ɓe yitata ko hiɓe heeɓi ɓiɓɓe si yumma ma toñima innu nene a toñila no gasa hatta e ma wontirley ma ko nana heɓata gonga e hoore lando ma ko beppale karama ko ma fo ko beppale banadama ko banadama go bani adama ko bani adama ko ɗum waɗi si Allah inni ka qur'ana innal insana gatura bani adama ko wuddi c'est à dire ko intérêt makko o yiyata ko intérêt makko o defandata ko ɗum waɗi si Allah inni ta jaɓu toñede fof ko beppale laaɓuɗe pos kala toñuɗo no way wo no way imo duwa joɗɗinede o andine o toñi fi on o fi waccu kala ñamdo ma jawnde yo yaltinde e fiita o ñaamo ɓikkoye ma koye gori sa jaɓi jawdi ma ne ña janggo ɓikko ma kadi ñamata merci beaucoup merci Amadou Simba ara vous êtes sur la page de Nawna Chely mais weltike kala ƴettuɓe tammo jenti Nawna Chely kala commentuɓe ɗo ko moƴƴi kala commentuɓe ɗo ko boni vous participez tous au développement de la page de Nawna Chely mbeɗa salmina kala wonɓe supportude oɗo page wontiranɓe Laguine wontiranɓe Amérique monsieur Ba Mamadou New York Thierno Diallo Dieynabou Seydi monsieur Boubacar wontiranɓe France wonɓe windande jamma monsieur Saliou madame wontiranɓe Belgique Fatoumata Balde wontiranɓe Belgique aɗo madame Diallo Hassatou meɗen salmina o fof merci beaucoup merci Alpha Habib Ba merci à tout le monde Abdallah Boun Aboubacar Sampo merci beaucoup.